novina. U Bihaću sam i koristim izuzetnu priliku da popijem kaficu, pozdravim i porazgovaram sa Sandrom Merdžanić-Jevšarević, jednom izuzetnom mladom ženom koja na prvu plijeni svojim šarmom i svojom moći i jednostavno nisam odolio da je ne pitam neka pitanja za zvučne novine i da naš razgovor podijelim s vama. Za početak, dobar dan i hvala puno da ste pristali da razgovaramo danas. Dobar dan i dobrodošli u Bihać. Obično na samom početku svoje sagovornike zamolim da kažu nešto o sebi, ne želeći da ih ja pitam i dajući im priliku da s nama podijele ono što oni smatraju da je važno za njih, da znaju, da drugi ljudi znaju o njima. Pa to ću vas također pitati, pa možete li, Sandra, reći nešto o sebi za početak za naše slušalce? Pa, zovem se Sandra Jevšarević-Merdžanić, po struci sam pravnik, odnosno magistar prava. Trenutno sam nezaposlena, a ponosna sam majka dvogodišnje djevojčice s kojom provodim dosta vremena, igramo se i učimo i to mi je nekako sada glavna preokupacija. Mlada ste osoba i nekako uobičajeno drugo pitanje je vezano za sjećanja. Kako se sjećate vašeg djetinjstva, vašeg odrastanja, kako ste se školovali, gdje je to sve bilo? Pa nekako kada pomislim na svoje djetinjstvo, prvo se sjetim tog izbjegličkog perioda kada sam živjela u Sloveniji, u Bosni je bio rat, ja sam sa roditeljima živjela tamo i taj dio djetinjstva mi je bio jako sretan, iako zapravo to je bilo neko nesretno vrijeme, ali ja nisam shvatila zapravo šta se tačno dešava i za mene sve bilo nekako zabava i igra, a kasnije od 8. godine počinje nekako taj ozbiljniji dio mog djetinjstva kada sam krenula u školu u Sarajevu, u Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i tamo sam provela 12 godina. Kući sam odlazila često, iako sam bila daleko, putovala sam od Sarajeva do Ključa i to je uglavnom izazivalo neko čuđenje ljudi zašto tako često odlazim kući, a daleko živim, ali eto, to je bio nekako i moj izbor mojih roditelja i tako sam uglavnom provela svoje djetinjstvo. Bavila sam se u školu svim nastavnim aktivnostima, to je nekako, eto, moj taj životni period, početak. Je li razlog vaših putovanja bio to da vam je falila kuća? Gdje su bili vaši prijatelji, gdje su bili vaši vršnjaci, djeca sa kojom ste odrastali, s kojom ste se družili? Pa djeca s kojom sam se ja družila su bila u Sarajevu, ali meni je nekako uvijek falila kuća i roditelji. Međutim, kako sam odrastala, kako sam bivala starija, onda sam više željela ostati u Sarajevu, u školi, sa svojim vršnjacima. Sam sam završio školu za slijepe u Zavodu za slijepe u Sarajevu i nekako s ponosom govorim o tim godinama i rado se sjećam svojih prijatelja i kad pričamo o vremenu provedenom u toj školi, s ponosom pomenem koliko ljudi, slijepih ljudi iz tog perioda su postali kasnije akademski građani i završili fakultetski nivo obrazovanja. Vi ste također fakultetski obrazovana žena, mlada žena i magistrirali ste. Možete li podijeliti s nama ta iskustva iz, da tako kažem, obrazovanja koje nije isključivo bilo namijenjeno za slijepim ljudima? Pa ja sam 2009. godine upisala pravni fakultet ovdje u Bihaću i 2013. godine sam završila u roku, dobitnica sam zlatne značke, a i kada sam magistrirala u Sarajevu na postdiplomskom studiju također sam dobila zlatnu značku kao najbolji student u svojoj generaciji. Pa što se tiče tog mog studiranja, ja moram reći da sam 2009. godine sa velikom željom i entuzijazmom upisala fakultet, ali i sa velikom dozom straha,
jer zapravo ja nisam znala koliko ću morati truda uložiti da bih bila uspješan student. Onda sam davala maksimum od sebe, tako da sam bila i maksimalno dobar student. A nisam znala zapravo da ono što dajem od sebe, da li će to zapravo što biti dovoljno, jer sam slušala priče kako je fakultet težak, pa sam onda nekako tome pristupila jako ozbiljno. Imala sam prijatelje i na fakultetu, s kojima sam i danas u kontaktu sa određenim brojem ljudi. Uglavnom, prilikom studiranja imala sam jako dobru komunikaciju sa akademskim osobljem i imam jako lijepe sjećanja, jako lijepo iskustvo. 2009. godina je period u kojem su već nove tehnologije bile dostupne slijepim ljudima i u mnogome olakšavale njihov svakodnevni život i poslovni i svaki drugi način i angažmana i pristupa sadržajima koji nas zanimaju. U kojoj mjeri su vama pomogle nove tehnologije i jesu li vam bile dostupne sve one koje biste željeli ili koje ste u to vrijeme željeli imati i upotrijebiti za i svoje studiranje i druge vrste aktivnosti životne? Pa moram reći da sam ja koristila te blagodati tehnologija koliko god je to bilo moguće. Snalazila sam se samostalno, knjige sam skenirala, ali moram reći da sam pri tome imala i pomoć svoje porodice, to je svoje majke koja je meni pomagala da što prije pripremim literaturu, da bih mogla kolokvije odmah u roku polagati, tako da se ponekad dešavalo da je ona meni skenirala recimo 20 stranica, ja sam već počinjala sa učenjem, a ona je nastavila ostatak da priprema, da bih ja mogla da stignem sve. Tako da u tom smislu tehnologija mi je puno pomogla. Međutim, moram reći da možda nisam imala sva pomagala koja sam smatrala da bi mi bila potrebna, jer zato je trebalo puno novca uglavnom. Tako da sam imala ono osnovno. Imala sam kompjuter i program koji mi trebao i skener obični, tako da je to ono što sam imala. Završili ste, barem za sad, dio akademskog obrazovanja. Ja vjerujem da postoje ambicije da idete dalje. Pitaću vas i o tome, ali bi volio da čujem nešto o vašim razmišljanjima i iskustvima nakon završetka studija. Rekli ste da ste odradili pripravnički staž u pravosuđu i kakva su vaša iskustva, šta nakon toga, šta dalje? Pa, iskreno ne znam šta nakon toga, šta dalje, tačno. Kada završite fakultet, onda ste suočeni s tim da zaista ne znate šta dalje, jer u suštini nismo u državi, u društvu gdje vrlo lako možete ostvariti svoju ambiciju, da ukoliko se opredijelite za određenu oblast, da kažem, da vas tu ljudi podrže i da dobijete neko razumijevanje, da dobijete posao u skladu s tim, neku vrstu specijalizacije i slično, već se snalazite, koristite zapravo svaku priliku koja vam se pruža da biste došli do nečega. Dakle, kada čujete za neku priliku, onda je vi sami morate iskoristiti, jer u suštini ja nisam, kada sam završila fakultet, znala da ću raditi pripravnički u pravosuđu. Konkurs je izašao, jedno vrijeme nije bilo konkursa za pripravnike, pa sam čekala dugo kao i ostale moje kolege. Onda kada su konkursi krenuli, ja sam predala, isticajem okolnosti sam dobila mogućnost da odradim pripravnički u kantonalnom sudu. Tamo sam provela 2 godine. Imala sam razumijevanje kolega, razumijevanje sudija, u tom smislu nisam nailazila na neke probleme. Međutim, ono što moram reći jeste da kada dobijete priliku da studirate ili da dobijete posao kao osoba sa invaliditetom, mediji to predstave kao dobrobit te institucije, zapravo kao taj vaš angažman i zasluga institucije u kojoj se vi nalazite, a ne vaša kao osobe sa invaliditetom.
u smislu hvala instituciji koja vas je primila, kao da vi ništa zapravo niste dali toj instituciji, već da je samo ona dala vama. Tako da je to jedan pogrešan stav, jedno pogrešno shvatanje. Sposobna ste i mlada i vjerujem ambiciozna žena. Kako uspijete pomiriti sve ono što vas zanima i sve ono što trebate svakodnevno napraviti? Koliko ste kao, pa ja se nadam da se nećete ljutiti kao slijepa žena, koliko uspijete ispuniti očekivanja ili koliko ste zadovoljni kako svakodnevno funkcionišete ispunjavajući sve vaše obaveze? Pa, u suštini sve zavisi od dana do dana. Ja sam majka, imam dvogodišnju djevojčicu koja je u suštini jako nemirna, po prirodi je takva i radoznala je. I uglavnom prvo gledam da namirim sve njene potrebe i traži dosta pažnje, dosta vremena, pa onda ukoliko na kraju dana nađem vremena za sebe, za neko svoje vrijeme, za čitanje, onda uspijevam svoje te neke, da kažem, intelektualne potrebe da zadovoljim. U suštini imam pomoć i supruga i roditelja svoje porodice kompletne. To nije problem, ali jednostavno kada imate dijete od 2 godine, vi ste mu centar svijeta, pa onda se morate prvo njemu posvetiti. Pa ostalo, što stignete. U posljednje vrijeme jako puno se govori o samostalnom životu osoba sa invaliditetom i kao jedan od ključnih preduslova samostalnog života govori se o potrebi uspostavljanja usluga podrške osobama sa invaliditetom. Jel mislite da bi vama podrška druge osobe u ulozi personalnog asistenta, ličnog asistenta bila od pomoći i da bi možda oslobodila prostor, odnosno vrijeme vaših članova porodice koji vas trenutno podržavaju u svemu što svakodnevno radite i što vas interesuje? Svakako da bi usluga personalnog asistenta bila potrebna osobama sa invaliditetom. Kada sam studirala u Sarajevu, ja sam imala, da kažem, personalnog asistenta, osobu koja mi je tamo pomagala kada odem u Sarajevu. Međutim, ja moram reći da sam ja tada samostalno putovala autobusom od Bihaća do Sarajeva, ali moram reći da je i ova migrantska kriza dosta narušila sigurnost osoba sa invaliditetom, tako kada bi sad morala to ponoviti, ne bih smjela sama se usuditi kao slijepa žena putovati sama, ne bih to mogla, zaista. Što se tiče personalnog asistenta, on je potreban i mislim da smo mi osobe sa invaliditetom generalno prepuštene sebi i svojim porodicama i kvalitet vašeg života zapravo zavisi od toga kolika je podrška vašeg bračnog partnera i porodice općenito. Jer kada sam ja postala majka, dijete je bilo malo i dosta mi je moja porodica tu pomogla. I onda sam se zapitala šta zapravo sa ženama koje postaju majke, a nemaju podršku svoje porodice, a žene su sa invaliditetom. Mislim da bi takav život bio jako težak. Mlada ste, uspješna, obrazovana i ostvarena slijepa žena. Imate neki recept? Koja je to čarolija? Pa morate imati veliki nivo samopouzdanja. I organizacija je jako bitna. Morate imati određeni raspored, da što više obaveza obavite u što kraćem roku i da koristite svaku minutu i sekundu da nešto uradite što možete u toj minuti i toj sekundi, jer dosta poslova ja zapravo obavim usput. Kad vidim da mi se ukaže šansa da mogu to da uradim. Nekako došli smo u Bihać da razgovaramo o djelovanju osoba sa invaliditetom i udruženja slijepih i drugih, da prezentiramo neke nove inicijative, neke nove projekte.
Vidite li vi sebe u pokretu osoba sa invaliditetom ili na nekoj od liderskih pozicija u udruženjima? Kako o tome razmišljate? Ja sebe vidim kao dio pokreta osoba sa invaliditetom, s tim da možda ne vidim sebe konkretno na liderskoj poziciji, jer to ne podrazumijeva i velik nivo odgovornosti, ali ne samo odgovornosti, već i veliki nivo stresa, zato što obično ako nešto krene po zlu, vas krive ostali članovi udruženja, pa čak vas i zovu za neke svoje privatne probleme, istresaju svoje neke privatne frustracije. Ja jednostavno nisam spremna na tako nešto. Dakle, u startu ne želim, čak ne želim ni da pokušam. Jednostavno znam da to ne želim, ali kao dio pokreta sebe svakako vidim, s obzirom da sam i pravnik po struci, a moram reći da mi je to i olakšalo život kao osobi sa invaliditetom i olakšalo ostvarenje nekih mojih prava. Vidim sebe kao nekog savjetnika, kao nekog eksperta, stručnjaka koji će biti uvijek na usluzi osobama sa invaliditetom, ne samo u Bihaću, nego i u Bosni i Hercegovini. Čak ću pokušati kroz godine da se kandidujem na poziciju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, jer kao uslov se traži da ste pravnik i da imate pravosudni ispit, koji još uvijek nisam položila, ali planiram u neko dogledno vrijeme kada dijete još malo odraste, i morate imati 5 godina radnog iskustva kao pravnik, to je minimum što je. Tako da imam ambiciju da se kandidujem kao prva osoba sa invaliditetom u poziciju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Da li ću proći, da li neću, ne znam, ali kandidatura je, eto da kažem, neka moja opcija, neka moja ambicija. Razgovarajući susrećući puno ljudi, usudio sam se ustvrditi da su osobe sa invaliditetom, ali i slijepi ljudi, jedna od najnevidljivijih grupa osoba sa invaliditetom, naročito mladi ljudi sa invaliditetom. Šta mislite o tome i koja bi bila vaša poruka mladim slijepima u Bosni i Hercegovini općenito i šire, jer znam da zvučne novine dopru do velikog broja slijepih ljudi. I nisam mogao da ne iskoristim ovu priliku da vas o tome ne upitam. Pa, moja poruka je da se uključe u sve društvene tokove i da koriste priliku, da budu prisutni na određenim društvenim događajima, ne samo onima koji se tiču osoba sa invaliditetom, već i da se uključe općenito, dakle, u određene organizacije koje se bave pitanjima mladih općenito i da na taj način pokušaju u tim organizacijama da stavi na dnevni red i pitanja osoba sa invaliditetom. Ima li nešto što vas nisam pitao, željeli biste podijeliti s nama? Pa nema, u suštini je smatram da je ovaj razgovor bio sveobuhvatan i da sam rekla sve ono što je važno. Od srca vam hvala, Sandra, da ste odvojili vrijeme i da ste svoja razmišljanja podijelili sa slušalcima zvučnih novina. Hvala vama što ste baš mene odabrali kao sagovornika. Moja sagovornica u Bihaću je bila Sandra Merdžanić-Jašarević. Jašarević-Merdžanić. Takav je raspored. Prostite. Sandra Jašarević-Merdžanić, a razgovarao Suad Zahirić.